Ariko se nshuti waretse tukigira mu rukundo. Nta tike mfite. Gatonda wanjye. Mama. What's he doing? Yeah. Eso sí se me. Ariko se nshuti waretse tukigira mu rukundo. Nta tike mfite. Kandi buriya wasanga imbwa zitureba natwe zikabona turi imbwa. Buriya wasanga nta joro ribaho, ahubwo ari amaso yacu aba yashizemo umuriro. Si nkeneye amafaranga yawe, nkeneye urukundo rwawe. Ibyo umukobwa wabivuze yapfuye muri 91 kandi nawe yishwe n'inzara. Umukecuru bagiye kumutembereza muri Nyungwe, bagiye kumwereka ibisimba, amashyamba ndetse n'utundi tunyamaswa turi mu ishyamba. Umukecuru amaze kubibona barangije baramubaza uti ese mukecuru ni igiki wishimiye mu byo twakweretse? Umukecuru arareba arangije aravuga uti mbega ishyamba ririmo imbwa, gusha uzanahisha n'ibishyimbo semwa. Nshuti bitese Nimbita sura bitoragura. Nshuti bitese. Nimbita sura bitoragura. Nshuti wundi uruzuye. Ndacagaze. ubundi umukobwa wakubwiye ko agukunda wamusubiza ngo iki? Najye gukunda nyina mwana ibintu byarakomeye. Ntugahangayike ngo ubuzima burakugoye. Ejo cyangwa ejo bundi wajya kubona uranapfuye da. Kandi inshuti ibyo bintu uri kurya bizakwica. Uko se byishe. Ikaze muri aya makuru tugiye kubagezaho. Umuntu ukurikiye TikTok niwigera ukupa amakuru tugiye kubagezaho nuko hari abana bari kwamamara mu buryo budasanzwe kandi vuba. Abo bana wajya kuri YouTube, kuri Instagram, kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Abo bana wabaha support kuko abo bana bari kwamamara mu buryo budasanzwe. Ese abo bana mwaba mubazi? Abo bana bitwa Ryakanimba TV. Ni abana bari kubona video imwe views miliyoni 2. Ni abana batangaje mu Rwanda. Video yabo imaze ukwezi imaze kurebwa n'ibihumbi 900. Ryakanimba TV niyo abantu bose bakwiriye kuba bareba.